Reka twongere twizere ko meze neza abakunzi ba Inkomoko TV ndetse na Rwanda Burundi TV. Uyu munsi twongeye kubana Pascal mu kiganiro. Pascal, nizeye ko meze neza nawe? Ndakomeye. Reka dusuhuze abadukurikira bose badahwema kudushyigikira bareba ibiganiro byacu ku Inkomoko TV no kuri Rwanda Burundi. Tubashishikarize gukomeza kubireba badushyigikira kugira ngo turusheho gutera imbere muri iki gice cy'ubusesenguzi, cyane cyane muri geopolitike. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku kintu bita iterabwoba, bitewe n'uko urabizi turi mu bihe aho Uburusiya nk'igihugu gikomeye cyahuye n'iki kibazo bakita ikiterabwoba, ndetse banabisanisha n'urwango Buroko Gusida ibafitiye. Yego. Ubundi iterabwoba ni iki? Kukiribaho riba rigamije iki? Ubundi mbere na mbere byitwa iterabwoba kubera ko biba byakozwe mu bihe bisanzwe by'amahoro. Ni ukuvuga ngo haramutse hari igitero kigaragaye cyangwa kwibasirwa kw'abantu bikaba mu gihe cy'intambara, ntabwo ibyo bintu biba byitwa iterabwoba. Byitwa iterabwoba rero kubera ko byabaye mu bihe bisanzwe by'amahoro. Tugerageje rero kubivuga mu magambo make cyane, ubundi iterabwoba ni ibikorwa ibyo ari byo byose bikorwa haciwe mu nzira y'ubusamo yo gushaka kugera ku ntego runaka. Ubundi turaza kureba uburyo imitwe y'iterabwoba ikora, ariko ni uburyo bw'inzira ya bugufi cyane bwo kugera ku kintu runaka, ariko hakifashishwa ingufu z'umurengera, by'umwihariko intwaro, ndetse ibyo bintu bikabamo n'impfu z'abantu cyangwa bikagambirira guhitana abantu. Ubundi tuzi ko ujya usoma no ku mateka ya kera. Ese iterabwoba rije muri bino bihe cyangwa no ku bwami bwa kera twumvaga bibaho? Yego, iterabwoba wenda ryafashe intera cyane mu kinyejana cya 20, ariko ryahozeho kubera ko turaza kubireba, cyangwa hari nk'urugero rutangwa ku gihe cy'ubwami bw'abami bw'abaromani, ubwo bwari bwarigaruriye igihugu cya Isiraheli y'iki gihe. Ubwo ni kari agace kose, ariko aho Isiraheli iri uyu munsi bahitaga muri Yudeya. N'ubundi hari abantu, hari umutwe w'iterabwoba bitwa Lezerots. Ni abantu batemeraga ubwami bw'abami bw'abaromani, ndetse babagaho baburwanya, bakora ibikorwa batera udutero shuma dusa no kutemera ibyo cyangwa imiyoborere bakoreshaga muri ubwo bwami. No kuvuga ko rero iterabwoba ritaje uyu munsi, ahubwo ryahozeho, ahubwo wenda ryagiye rihindura isura uko imyaka igenda itera imbere. Ubundi numva na Yesu ubwami bw'abaroma bwamufataga umuntu w'iterabwoba cyane. Yesu Kristo bitewe n'imyemerere ya buri wese, ni umuntu wabayeho nkatwe twese, ariko aza kwicwa azize ibibazo bya politike, niko nabivuga. Yesu ubundi yavutse ko amateka bigaragaza. Yesu yavutse, bivugwa ko yavutse mu mwaka wa 4, kubera ko yavutse ku ngoma y'umwami witwaga Herode wayoboraga Yudeya. Ubwami bw'abami bw'abaromani bwayoborwaga n'umwami Augustus cyangwa se Auguste. Ariko kubera ko ubwami bw'abami bw'abaromani cyangwa n'ubundi bwami bw'abami twagiye tubivuga, buba bufite umwami uwo bita emperor, ariko hakaba noneho n'aba kings cyangwa se abami noneho bayobora amateritwari muri ubwo bwami bw'abami. Mu bwami bw'abami rero bw'abaromani hari harimo amateritwari menshi, harimo niyo bita Yudeya, ni ku butaka bwa Isiraheli y'uyu munsi na Palestine, hayoborwaga n'umwami Herode. Mu mwaka rero wa 4 bivugwa ko aribwo uyu Yesu yavutse. Bemera rero benshi bakavuga ko yazanye amahoro, nubwo abayahudi bo batamwemera nk'umuntu wazanye amahoro, kubera ko kuva Yesu yaza n'ubundi yapfuye mu nkubiri irimo ibyo twakwita nk'amakimbirane y'intambara. Icyo rero warumbajije ngo Yesu nawe ibintu abaromani bamwitaga umuntu w'iterabwoba, niko bamwise cyane, amaze kuvuga ijambo rivuga ngo ubwami bw'Imana buzaza. Ubwami bw'abami bw'abaromani, cyane cyane umwami Augustus Caesar, yavuze ko gutinyuka kubyuka ukavuga ko uri umuhanuzi nta kibazo, ukavuga ko wakiza abantu nta kibazo, ariko kuvuga ko ubwami bw'Imana buzaza. Hasanzwe hariho ubwami bw'abami bw'abaromani, no kuvuga ko yari amaze kuvuga ko ubwami bw'abami bw'abaromani atari ubwami bw'Imana. Ibyo byamusunikiye rero mu bibazo bya politike, ndetse binamuviramo kwicwa. Ariko muri iyo nzira yose hari harimo ibyo byaha byo kumushinja kugumura abantu, iterabwoba, avuga ko azasenya insengero zahirika ubutegetsi, ibintu nk'ibyo. Urumva ko ni ibintu bya kera cyane. Ubundi imitwe y'iterabwoba ikora ite muri no si turimo? Niye mitwe wita y'iterabwoba? Imitwe y'iterabwoba nk'uko twari twabivuze mu ntangiro, ikora ubundi mu byo bita triple S eshatu. Ikora mu byo bita mu buryo butunguranye, igakora mu buryo bw'ibanga,
ikanakora mu buryo bw'ibimenyetso cyangwa se gusiga ibimenyetso ukavuga uti mbereke ko hari ikintu nakoze cyangwa nsiga izina nsiga nerekanye ko hari icyo nagezeho nyine. ibyo ngibyo rero bikubiye mu zitwa S eshatu ariyo surprise, secret ndetse na sembole cyangwa se ibimenyetso twari tumaze kubivuga. Ibyo rero nibyo imitwe yose ikoreramo. Imitwe iratungurana, ibitero by'iterabwoba biratungurana, cyo ni icya mbere. Bikorwa mu ibanga, nta muntu uba uzi ko bitegurwa, kandi bikorwa hagamijwe gusiga sembole cyangwa ibimenyetso byerekana ko hari ikintu runaka bari bagamije gukora kandi bagezeho, nko kwigamba ko wenda basenye inzu runaka, bafasha abasirikare b'igihugu runaka n'ibindi byinshi byinshi. Izo ni inzira rero bakoramo. Hanyuma imitwe y'iterabwoba rero ikomeye yose muri iyi si imaze kuba myinshi, ariko hafi ya yose ishingiye ku mutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda. Al-Qaeda tugerageje kuyisobanurira abantu, ni umutwe ubundi Al-Qaeda ni icyarabu ariko mu cyongereza bivuga the base, ishingiro cyangwa se nyine ubwo urufatiro niko nabivuga. Al-Qaeda rero ni umutwe washinzwe mu myaka ya za 80. Bari abarwanyi bitwaga ba mujahidin, aba jihadiste cyangwa abarwanyi b'intambara ntagatifu. Ubwo rero muri Afghanistan mu myaka ya za 80 Uburusiya cyangwa ubwo yari leta zunze ubumwe z'Abasoviyeti, ubwo bwari bushyamiranye n'abo barwanyi b'aba mujahidin, leta zunze ubumwe za Amerika biciye mu rwego rwayo rw'ubutasi bubera cyane cyane hanze y'igihugu aribwo CIA, rwajyaga rufata amakuru ya leta zunze ubumwe z'Abasoviyete rukayahereza aba mujahidin bari bayobowe n'umunyarabiya Saudite Osama bin Laden. Birumvikana ko bari kumwe mu ntambara. Aba mujahidin bamaze kunesha Abasoviyete bavuye muri Afghanistan, habayeho guhindura intego y'icyo barwaniraga. Mbere barwaniraga kwishyura ukwizana kwabo kubera ko leta zunze ubumwe z'Abasoviyete zari zarigaruriye icyo gihugu. Bamaze kuzitsinda rero noneho ntabwo bahise basenyuka, ahubwo hahise hashingwa uwo mutwe, bireka kwitwa aba mujahidin cyangwa abarwanyi b'intambara ntagatifu cyangwa se aba jihadiste, ahubwo biyita Al-Qaeda, bivuga the base cyangwa ishingiro. Uwo mutwe uvuka muri iyo myaka ya za 80, cyane cyane muri 88 nibwo wavuga ngo ibikorwa byawo byaratangiye cyane ku murwa mukuru Kandahar muri Afghanistan, bitangijwe rero na Osama bin Laden. Aho ngaho rero niho imitwe y'iterabwoba yose tubona ikomeye uyu munsi yaturutse. Turaza kugenda tuyivuga: Islamic State, Hezbollah. Imitwe ntabwo yose irwanira intego zimwe, nta nubwo yigaragaza kimwe, ariko mu by'ukuri naho yaturutse. Tunyuriremo imitwe imwe n'imwe tuzi ngo Boko Haram, tuzi Al-Shabaab, tuzi Hezbollah, tuzi biki. Ariko rero ubundi naje gusanga bari abantu ntago icyo bavuga barwanira baricyo bashaka. Ubundi bana nka Boko Haram byitwa ko ari byirwanira, ariko iragenda gashimuta abana ikahita isaba Nigeria y'amafaranga, yayo babikaba birarangiye. Yego, none se urumva batabari abasahuza ahubwo. Ubundi nyine icyo kintu uvuze ni cyiza cyane, kigize n'ubundi ingingo nyamukuru turi kuganiraho. Imitwe y'iterabwoba igira intego kandi ziba zitandukanye. Urugero, iyo Al-Qaeda imaze gushingwa, Osama bin Laden yasigaye avuga ko bifuza gushinga leta ya Kisilamu, cyangwa se bashaka kwirukana uwitwa umunyaburayi n'umunyamerika mu bihugu bya Aziya, cyane cyane ibihugu by'Abarabu. Bakavuga bati rero abo bantu nitubirukana tuzashinga ubutegetsi bugendera ku mahame 100% ya Kisilamu. Iyo yari intego nyamukuru y'umutwe wa Al-Qaeda. Ariko uwo mutwe waje guhindura ibintu, noneho ukajya wica n'abandi bayisilamu cyangwa abandi barabu batavuga rumwe nawo. Uwo nomwe. Hari undi mutwe washinzwe wiyomoye kuri uwo ngo Islamic State, bayita ISIS. Ni impamvu nuko bavuga ngo ni Islamic State of Iraq and Syria, kubera ko bayishinze bavuga ko ari leta ya Kisilamu ariko igomba gushinga ubutegetsi muri Iraq na Syria bugendera ku mahame 100% ya Kisilamu. Banayitaga ISL cyangwa se Islamic State of Iraq and Levant. Ni kari gace kose karimo izo za Jordania, Yemen, biriya bihugu byose by'Abarabu cyane cyane biri mu majyepfo y'umugabane wa Aziya. No kuvuga ngo rero uwo mutwe wa Boko Haram wari uduhaye, ubundi biranatangaje kuba umutwe nk'uriya wa Boko Haram tuvuga ngo ukorera cyane cyane muri Nigeria, niho abantu bawumenye cyane.
umutwe nk'uriya bikavugwa ko washimusa abana warangiza ukaba utabajyanye hanze y'igihugu ariko ntibaboneke. Bivuze ngo iriya mitwe haba hari abantu bayikoresha, ntabwo umutwe ubyuka ngo aba ari umuntu runaka wifuza gukora ikintu akaba yanyura mu mutwe, kubera ko iyo bisobanuye ko ikintu cyakozwe n'iterabwoba nta muntu wo kubiryozwa uba uhari. Haba hasigaye kuvuga ngo umuntu wateje iki gitero hari wenda tuzamuhiga tugamije kurimbura imitwe y'iterabwoba, ariko biba bigoye kubera ko haba hari imbaraga zibitera cyane cyane zikomeye zibiri inyuma. Hanyuma se wari utubwiye ko ugiye kutubwira imitwe n'imwe n'imwe abantu bazi. Yego. Cyane cyane ibande kuya hano muri Afrika ko niyo ibiri butugereho ingaruka kurusha iyiri hejuru. Yego. Tubwire Boko Haram, tubwire twumva ngo barashe muri Kenya, byo babagamije iki, biterwa n'iki? Muri Afrika imitwe ikomeye cyane wavuga ni ibiri buriya cyane, nubwo hari myinshi ariko ibiri niyo wavuga ibiteye ubwoba muri Afrika yose. Cyane cyane uwo mutwe wa Boko Haram urwanira cyane cyane muri Sahel, hakaba n'undi mutwe wa Al-Shabaab. Al-Shabaab igaragara mu ihembe rya Afrika, rira ni ishami rya Al-Qaeda ku mugabane wa Afrika. Ibitero byibasiye Nairobi na ibitero byibasiye i Nairobi ni Arusha muri Tanzania, byose byari ibitero byagabwe na Al-Shabaab ariko ku mabwiriza yande ya Osama bin Laden kuva muri Al-Qaeda muri Aziya. No kuvuga ko rero uwo mutwe uruteye ikibazo kubera ko ni umutwe wifuza ko amatwara y'uriya mutwe mukuru wa Al-Qaeda agomba gushyirwa mu bikorwa ahantu hose, babikunda batabikunda. Gusa wenda amatwara yagenze gahoro, aho abayobozi bayo bibanze biciwe, ubwo ni Osama bin Laden mu 2011 ndetse n'umusaza umunyamisiri umudokiteri w'amaso Ayman al-Zawahiri. Aba bose ni abagabo bari bakomeye cyane muri uwo mutwe, bakaba Ayman al-Zawahiri we ni n'umwe mu bagiye baba abacurabwenge mu bitero nk'ibyo ngibyo byo gutera inyungu za Amerika i Nairobi ndetse na Dar es Salaam muri Tanzania. Iyo Boko Haram rero warumbwiyeho mbere na mbere ni umutwe twavuga ko atari umutwe w'iterabwoba gutya gusa nk'uko tuvugiye wa Al-Qaeda, kubera ko mu bikorwa bya Boko Haram twagiye tubona ntabwo higanjemo kwica, ni ugushimuta bagasaba ingurane bakarekura. Ushaka twabita abasahuzi, ariko nanone nta musahuzi uza ngo afata abantu ashimuta ikigo cy'ishuri gitwara. Umusahuzi akoramo yiruka areba akagenda. N'abasahuzi ariko nanone bakoresha nyine izo ngufu z'iterabwoba kubera ko bazi ko ibyo basaba ntabwo bishoboka mu nzira isanzwe y'amahoro. Iyo Al-Shabaab yo nari mvuze mu kanya ni umutwe wibanda cyane ku gushimuta amato aca mu nyanja y'Ubuhinde, hanyuma bagasaba rero ingurane. Hari nk'igikorwa kizwi cyane cyo mu 2005 Al-Shabaab ashimusa ubwato bw'Abasuwisi, hanyuma negosiyasiyo iragenda igera muri miliyoni 30 z'amadolari kugira ngo barekure ubwo bwato. Mu by'ukuri urumva ko baba bashaka amafaranga. Ingingo yabo nyamukuru si uguturitsa, nubwo nabyo babikora, ariko ingingo yabo nyamukuru ahubwo ni ukwinjiza amafaranga biciye mu bushimusi, cyane cyane imitwe nyine ikorera muri Afrika, ukuyemo iyo muri Aziya, kuko iyo muri Aziya yo yibanda cyane mu mitegekere y'ibihugu. Ubwo rero twavuga ko mu by'ukuri iterabwoba ntabwo aba ari ibintu bigamije revendication, ni ibintu bigamije kwihigira amafaranga. Icyo ni icyambere cyo guhiga amafaranga, ariko nanone ntabwo ari byo gusa, kubera ko bitewe n'intego y'uwatanze misiyo, ubwo ngubwo nibyo bituma tuvuga ngo bano bashakaga amafaranga cyangwa bashakaga guhirika ubutegetsi cyangwa bashaka gufata ubutegetsi. Ariko aho twarebeye imitwe y'iterabwoba ifite ubushobozi buhambaye, ariko ntawe twigeze tubona uhirika ubutegetsi ngo ubufate. Bivuze ngo ntabwo intego yabo ari ukuyobora ibihugu, ni ugukira, ariko bagakira biciye muri ya nzira y'ubusamo twavuze yo gukoresha ingufu za gisirikare, cyane ko baba bafite abasirikare batojwe banatorezwa muri bimwe mu bihugu bikomeye, bakifashisha rero iyo nzira bakaba babona ubwo butunzi tuvuga n'ubuhangange. Reka tugaruke ku ngingo nyamukuru, ubwo twari turi gusasa dutanga introduction ku kintu bita iterabwoba. Tugaruke ku ngingo nyamukuru iterabwoba ku Burusiya. Yego. Duhe birambuye ubushakashatsi kiriya gitero wabukozeho n'impamvu tubona byabaye. No kuvuga ngo ku wa gatanu hari tariki ya 22 y'ukwezi
kwa Werurwe cyangwa kwa gatatu nyine mu Burusiya ku murwa mukuru Moscow ahitwa muri Crosses City Hall, ni ahantu abarusiya cyangwa n'abandi banyamahanga bashobora guteranira mu bitaramo bitandukanye by'imyidagaduro. Hibasiwe rero n'igitero cy'iterabwoba gihitana abantu barenga 137, abandi barenga 100 barakomereka. Urumva ko izo nkomere cyangwa abo bapfuye barakomeza kugenda biyongera bitewe n'abari bakomeretse. Ni igitero rero cyaje kwigambwa n'umutwe w'iterabwoba ugendera ku mahame ya leta ya Kisilamu cyangwa witwa Islamic State, nubwo leta y'Uburusiya biciye muri perezida wayo n'umuvugizi w'ingabo uyu Vladimir Putin yavuze ko atemeranye n'ibyo byo kuvuga ko ari Islamic State yabateye. Yavuze ko ifite ubushobozi bwo kubatera ariko abona ko nta mpamvu yabatera. Ibyo rero binashimangira, tugiye kubigarukaho, binashimangira ibivugwa ko bamwe mu barwanyi bafashwe bari bafite imbunda bavuze ko bahawe amafaranga kugira ngo baze barase. Ibyo rero Putin yabihereye avuga ko nabo bahanganye mu ntambara. Iyo tuvuze rero abo bahanganye mu ntambara abantu bahita biyumvira Ukraine, akavuga ko we ubutegetsi bwa Ukraine abwita ubutegetsi n'ubundi bw'abanazi. Avuga ko ari abanazi bo muri Ukraine ariko bafashijwe na leta ya Washington aribo bagabye igitero mu Burusiya, ndetse ko utekereza ko ari Islamic State yabateye akwiye kubyihorera kubera ko bazi ibihugu bahanganye nabyo. Ibi rero kandi bije nyuma y'amatora, nyuma yo gutsindira indi manda. Ni ukuvuga ngo ngewe nk'umuntu ukurikirana politike y'Uburusiya cyane cyane, icya mbere kiriya gitero nakibonyemo ibintu nka bibiri by'ingenzi. Icya mbere, hari abatemera nyine Putin, hari abababajwe no kuba agiye kongera kuyobora iki gihugu. Bagomba kuvuga bati ubwo tutivanze mu matora ngo tuyacurike, ariko nibura reka duteze umwivumbagatanya mu baturage babone ko batarinzwe, bakaba bagaba igitero gutyo. Ikindi kintu cya kabiri kirimo, Uburusiya ni igihugu mu by'ukuri tumaze iminsi dutaka tuvuga ko ari igihugu gikomeye mu by'umutekano n'igisirikare, kandi ni nabyo. Ariko hakaba hari umuntu cyane cyane nyine ibyo bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bigamije kwereka isi ko ibyo bavuga atari byo. Uyu munsi nta gihugu kirinzwe ku isi, n'izo leta zunze ubumwe za Amerika twita igihugu cy'igihangange. Abantu bari bazi ubwenge icyo gihe 2001 babonye ibitero byibasiye icyo gihugu, byari ibitero bikomeye cyane. Ni ukuvuga ko rero igitero cyibasiye Uburusiya ni igitero Vladimir we yita ko ari icy'abahanganye nawe mu ntambara, bashatse kugaragaza ko bakora mu jisho igisirikare cy'Uburusiya cyangwa leta y'Uburusiya mu by'ukuri, ariko bashaka kubiba amacakubiri cyangwa ubwoba mu baturage, bubereka ko igihugu cyabo cyangwa imiyoborere yabo ari hafi ya ntayo. Icyo ngicyo rero ni ikintu cy'ingenzi cyagaragaye muri kiriya gitero, tutitaye ku bintu abayobozi batandukanye hirya no hino bagiye bavuga, cyane ko na leta ya Amerika yavuze ko Uburusiya budakwiye kuyishyira mu majwi buvuga ko yaba yaragize uruhare muri kiriya gitero, ahubwo barebe koko niba nyine atari iyo Islamic State. Umuntu akibaza ngo twavuze imikorere y'iterabwoba, niba iterabwoba ritungurana rigasiga ibimenyetso cyangwa rikaba ryakwica n'abantu, Uburusiya bwari bumaze iminsi buburira abaturage bubabuza kujya ahantu hateranira abantu benshi. Niba ibyo byarabaye, ntabwo bababuzaga babizi neza ko bazibasirwa n'ibitero by'iterabwoba iri risanzwe ry'imitwe y'iterabwoba. Bari babizi ko Ukraine n'abafatanye nawe bashobora kugaba igitero anytime, cyo kwerekana ko leta y'Uburusiya ntabwo ishoboye. Nubwo uwo mutegetsi yabonye indi manda ariko ntabwo ashoboye, ntimumwizere. Akaba ariyo mpamvu rero nanjye mu mboni zanjye mbona atari Islamic State, ahubwo ni biriya bihugu bihanganye n'Uburusiya mu ntambara ya Ukraine byateguye kiriya gitero. Ubundi tuzi ko na leta ubwayo ishobora kwitera. Kuki Putin, hari ibimenyetso ufite by'uko Putin we atakwitera? Vladimir impamvu ntabwo ni umunyabwenge, ni umugabo uzi ubwenge, ntiwayobora igihugu uri umuntu uciriritse, baba bafite ubwenge. Ariko nanone ku bantu bakurikira televiziyo mpuzamahanga, kuri televiziyo y'igihugu y'Uburusiya iryo jambo ryaciyeho, no kuri televiziyo ya Al Jazeera, ni umugabo wabonaga ko avugana agahinda n'umubabaro, avuga ati ntabwo iterabwoba uko turizi rishobora kuza ngo rive muri Aziya mu bihugu baturanye biri mu majyepfo, ubwo ni za Turkmenistan, Kyrgyzstan na za Afghanistan, ngo rizamuke rize rigende biriya bihumbi by'ibirometero rigera i Moscow rirase, nibarangiza bafata abarwanyi bemere ko batatumwe.
wenda ibyo ngibyo twebwe nk'abantu batari mu gihugu ntabwo abo barwanyi twababonye, ariko nanone iby'inzego ziba zivuga hariya ntabwo wabikerensa. Nimba bavuga ko bifatiye abantu bakemera ko atari bo, ko bahawe amafaranga, igisigaye ni ukumenya ngo ninde wabahaye amafaranga. Igitekerezo cyo kwitera ukica abaturage ntabwo nkemera. Ntabwo yakwitera ngo yice abaturage, ahubwo wenda yakwitera muri twa dutero shuma dusanzwe tutarimo guhungabanya inyubako nka ziriya ngo bazisenye biciremo n'abaturage. Ni igitero mu by'ukuri cyavuye hanze y'Uburusiya. Ukurikije ibyo Putin nawe akora muri Ukraine birenze biriya, kuba bya mu Burusiya hari ikibazo kirimo. Ikibazo kirimo kubera ko Putin nubwo ari kurwana intambara muri Ukraine nayo iri kugwamo abantu benshi, ibihumbi by'abantu bari kwicirwa mu ntambara, ariko ntabwo buri gihe ikosa rishobora gukosozwa irindi. Ahubwo icyo nge nemera, intambara noneho buri yitangiye kwerura, niko nawe aravuga ati mu gihe cyose Ukraine gifite igitekerezo cyo kujya muri OTAN izabibasha ari uko igisirikare cy'Uburusiya kitakiriho cyangwa cyacitse intege. Bivuze ngo rero ibyo biragoye. Intambara rero itangiye ahubwo guhindura aho kurwanirwa, itangiye guhindura amatere. Nimba intambara yari iri za Kiev na hehe na Donetsk muri Ukraine n'Uburusiya ikaba itangiye kwimukira i Moscow, ejo bundi intambara dushobora kujya kumva tukumva bayimuriye wenda nko muri Taiwan. Urabizi Ubushinwa na Amerika ntabwo bivuga rumwe kuri kiriya gihugu gikize, kiriya kirwa cyangwa iriya ntara. Ejo bundi hazimukiraho intambara. Izi zose ni formule cyangwa ni inzira abategetsi bakoresha zo gushaka guharanira inyungu zabo, bimura intambara mu buryo bwa hato na hato. Ariko biriya byo kuvuga ko ntacyo bitwaye kuba baramuteye, biragitwaye kubera ko abantu barishwe, nibyo hishwe inzirakarengane, naho muri Ukraine nibyo hapfa inzirakarengane, ariko intambara muri Ukraine ireruye, ni intambara izwi. Abantu mukurikira politiki y'Uburusiya muvuga ko bafite ubutasi bukomeye, ndetse n'igihe mukabya mukavuga ngo ku rwego rw'isi, ni gute batabashije kubona ko kiriya gitero kiri bube? Ubutasi uko bwakomera kose ku isi ntabwo bushobora guhagarika igitero cy'iterabwoba. Twahoze tubivuga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ya 9 ku itariki ya 11 Nzeri, ubwo ni itariki ya 11 Nzeri nyine mu mwaka wa 2001, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibasiwe n'ibitero by'indege. Barabarwanye n'ubundi ba Al-Qaeda bari kuri misiyo ya Osama bin Laden, baraje bahirika inyubase bagongesha imitu indege nye zakoze impanuka mu bice bine bitandukanye by'igihugu. Ni igitero cyahitanye abantu 3,000 ako kanya, n'abandi bagenda bakomereka. Izo nyubako zihambaye nka World Trade Center, imiturirwa ibiri ya World Trade Center na Pentagon yose irasenywa. Ntabwo ibyo bintu byabaye ari uko ubu Amerika hari igihugu kirusha ubutasi. Nicyo gihugu gifite ubutasi buteye imbere, kubera ko biciye mu kigo cya NSA, the National Security Agency, bigaca muri FBI ishinzwe ubutasi cyane cyane ububera imbere mu gihugu, ndetse na CIA. Ni ibigo bikomeye cyane kubera ko ubuhangange bwabyo nta muntu utabuzi. Ariko se kuki batahagaritse icyo gitero? Icyo mvuga cyangwa icyo nemeza nuko ubutasi uko bwakomera kose, uyu munsi ubutasi bw'Uburusiya nyine burakomeye, turongera tubishimangire. Ahubwo impamvu baba budashobora kumenya ko igitero kiri bube, twabivuze kare, igitero ntabwo ari umutwe w'iterabwoba ubyuka ngo uvuge ngo tugiye kurasa. Bitewe nuko, ndaguha urugero, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigabye igitero mu Burusiya, bikagaragara ko ari ibyo bintu kubisobanura mu rwego mpuzamahanga byagorana, ntibishoboka. Ariko bashobora kwifashisha itsinda ry'abantu, bashobora kuba abo barwanyi ba Islamic State cyangwa abandi bacancuro basanzwe, bakavuga bati turabaye ingurane, mushyire ubuzima bwanyu mu kaga, mugende murase mu Burusiya. Niba bafata imiryango yanyu tuzayitaho, niba tabafata murahindurirwa ubuzima. Abo bantu bashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga kubera izo mpamvu muri iyi si buzuyemo. Igitero nka kiriya rero ntabwo bananiwe kukibona kubera ko ubutasi bwabo buri hasi, ahubwo n'izo mpamvu z'igitero uwagiteguye niwe utuma nyine mutabimenya, kubera ko igitero cy'iterabwoba nyine kiratungurana. Twabonye abantu bakoze igitero mu Burusiya bafatwa, ariko baracyakekwa, nta rukiko rurabahamya cyane. Ariko twabonye icarubozo riteye ubwoba, nge ntari bwakwigere mbona bakorewe, kandi nta rukiko rurabahamya icyaha. Kuki Putin ahana abantu kuriya nta n'icyaha bafite?
ni ukuvuga ngo muri ino si ubwami bw'abaromani babwitaga global power, bwari ubwami buhambaye mu isi yose. Uyu munsi leta zunze ubumwe za Amerika ni super power, ariko Vladimir amaze imyaka myinshi arota kuzigarurira ubwo butware, nawe igihugu cye kikaba super power, kikaba igihugu tuvuga ngo ni igihugu gikomeye mu buryo ndengamigabane, kigakomera mu Burayi, muri Aziya, muri Amerika, muri Afurika na hehe hose. Gufata abantu babarwanya ukabica kuri urubozo cyangwa ugahita ubacira urubanza utabajyanye mu nkiko, ni ibintu byose bishobora gukorwa n'umuntu icya mbere wifitemo kuba ayoboza abantu igitugu cyangwa ashaka kwereka isi ko ashoboye, ariko ibyo bintu nanone akabikora ku nyungu zo kuvuga ngo ndashaka kwihanira, ndashaka kwereka abo bantu bose batekereza ko hari n'urwego rundenze nta ruhari, kubera ko igihugu giciriritse ntabwo cyakora ibintu nka biriya. Imiryango mpuzamahanga yahita ihurura muri kwica abantu urubozo. Impamvu bikorwa n'igihugu nk'Uburusiya ni ukuvuga ko nyine kiriya gihugu ntawo kugihano uhari, bya bihano by'ubukungu tuvuga ntacyo byamara, kujya kugitera nabyo ntabwo bishoboka. Biriya ni ugushaka kwereka amahanga ko ni ugutanga gasopo. Hari ukuntu umuntu akora ikintu gisa n'ikibabaje cyane ariko avuga ngo ntange gasopo. Ntabwo ari hariya gusa, leta zunze ubumwe za Amerika zica abantu urubozo muri gereza ziri muri za Cuba, za Guantanamo no mu yandi magereza akomeye cyane, biciramo abantu, kandi abo bantu rimwe na rimwe bakicwa ari imfungwa zisanzwe batarahamwa ibyaha n'amategeko. Ni ukuvuga ko haba nta muntu wo hejuru ugomba kuza ngo avuge ngo ibi wakoze ni amakosa. Ni amakosa ariko ntabwo ubihanirwa, nta muntu wo kumuhana uhari. Biriya rero Vladimir cyangwa ubutegetsi bw'Uburusiya bwabikoze mu rwego rwo gukanga n'utekereza ko ahari iterabwoba mu Burusiya rishoboka. Ryarashobotse nibyo, ariko hari uriri inyuma. Bo rero barashaka kwerekana n'undi ufite igitekerezo, barashaka kumwereka niba mufata uko bazamugenza. Ibyo nyine ngaho nguko rero abanyafurika twishimiye ko Putin yemera ijambo ubw'ubutabera yatweretse na Afurika ikwiriye. Aho ngaho ngo na Afurika ikwiriye byose ibyo ntabwo ari byo, kubera ko kiriya gitero cy'iterabwoba cyabereye ku butaka bw'Uburusiya, kandi abo bantu nimba bemera ko bafashwe barasa koko bakica n'abantu, hari ubwo rega wasanga mu Burusiya hakiri ibihano by'urupfu. Nese umuntu niba yemera ko yisha abantu, yafatanywe igihanga ari mu ntambara yica abantu agafatwa, mu butabera kwemera icyaha ntabwo bivuze ngo aragikoze. Ngira ngo urabizi. Ndabizi, ariko se umuntu afatiwe kuri tere ari kwica umuntu yavuga ngo ndabizi ko wajya mu mategeko ugatsinda, ukaburana ugatsinda, ariko ntabwo bikugira umwere. Uzi impamvu dusobanura abantu impamvu mu butabera kwemera icyaha bitavuze ko wagikoze. Nk'ubu ngiye nshaka kwica umuntu, none nkashaka umuntu nkamuha amafaranga wakagenda akabyemera ngo niwe wamwishe. Ni impamvu rero ukiko ruvuga ati kubyemera ntabwo bivuze ngo warabikoze, basuzuma nimba ari byo kuko ntabwo byabikuyeho ko ari we wamwishe. Uramutse umwishe ukagura undi muntu wo kwitangira, ibyo barabikora, ibihugu byinshi birabikora, ariko ntabwo bikuyeho nyine uwishe umuntu. Kandi uwishe umuntu nimba byemera, none se urishuwa ko bari abantu nabo bakoze icyaha, hari urukiko rwabahamije icyo cyaha? Ngewe nimba nta rukiko rwabahamye icyaha, inzego z'Uburusiya zabafatiye kuri tera aho ibikorwa byabereye, ntabwo zigeze zijya kubashaka mu mahanga cyangwa mu mipaka. Ni ukuvuga ko zabafatiye mu Burusiya. Ubwabyo gufatira umuntu ufite intwaro mu Burusiya, akaba ari Umwarabu, ari Umunyafuganistan cyangwa Turkmenistan, agaragaza ko yatumwe akaba atari Umurusiya kumufatana intwaro aho ngaho, niyo yaba atarica umuntu, ariko hari aba baratansiyo yuko wishe umuntu, ntabwo icyaha bakibara ari uko cyabaye. Kuba watekereje gukora icyaha ubwabyo ni icyaha. Ibyo ngibyo rero urabiryozwa, cyane cyane mu bihugu nka biriya bifite amategeko akakaye cyane. Ubundi Uburusiya nimba koko ibitero bari kubagaba hari by'iterabwoba, kucyo badashobora gusuzuma bavuga ati ibitero biza kubera iki. Nimba uzi neza ko biza ko intambara ya Ukraine, kandi uzi neza ko itemeye no gushoza y'intambara, bikaba biza kwa wenda igitugu n'iki byo uticara ngo usuzume ibyo bintu uvuge ati ni gute bangabaho ibitero, kuko kwicuriya muntu waguteba isasu ntabwo ari cyo bikemuye ikibazo gituma haba ibitero cyane rwose.
ubundi Putin yavuye mu ntambara Ukraine ko Ukraine itazamutera. Ntabwo yava mu ntambara ya Ukraine. Naramutse avuze ngo Ukraine turayiretse yahita ijya muri OTAN. Twabivuze kenshi. Ingaruka zo kujya muri OTAN kuri Ukraine, ingaruka zagera ku Burusiya ni ingaruka zikomeye cyane zishobora no guhita zisenya bura buhangange bwose. Ariko ibyo ngibyo mu bikura he? Ukraine muri OTAN Burusiya bwabiki urabizi mu mikorere ya OTAN uyu munsi irimo ibihugu 32. No kuvuga ngo amabwiriza y'ura muryango yemerera umuryango gushinga etat-major mu gihugu cyari cyo cyose kinyamuryango cyane, kandi OTAN irabishaka cyane kuba yabiri hari muri Ukraine hafite ibirindiro. Kuhagira ibirindiro no kugenzura karere, nta kindi bivuze. Kugenzura karere se bizamarira iki Burusiya? Bizahita bibucisha bizahita bigabanya ubuhangange bwabwo, cyane cyane ko izo ntara bwigaruriye za Ukraine bavuga nubwo zahoze ari izabwo, icyo gihe hashobora no kuba ibitero bishobora kubohoza izo ntara. Kujya muri OTAN kwa Ukraine ni bibi cyane ku Burusiya. Ntabwo twavuga ngo ntacyo bwaba. Igihugu nka kiriya gikomeye kimaze imyaka 2 kihagazeho kirwana, yego cyabonye n'inkunga z'amahanga. Noneho tekereza umunsi byaba byemewe ko igisirikare cyose cya OTAN kiza kikajya byaba ari bibi cyane. Kurandura imitwe y'iterabwoba burundu muri bino bihe turimo birashoboka? Navuga ngo ntabwo bishoboka, kubera ko twasobanuye kare impamvu imitwe y'iterabwoba irwana. Impamvu ebyiri z'ingenzi zatuma imitwe y'iterabwoba itaranduka. Impamvu ya mbere nuko imitwe y'iterabwoba itavugwaho rumwe. Turatanga n'ingero. Uyu munsi umutwe w'iterabwoba cyangwa yego ni umutwe bamwe bawita w'iterabwoba, abandi bakawita abarwanyi baharanira uburenganzira bwabo, freedom fighters. Ubwo turi kuvuga Hamas muri Palestine. Uyu munsi nimba uburengerazuba bw'isi buvuga ngo bari n'abaterabwoba, uburasirazuba bw'isi bukavuga ko ari aba freedom fighters, icyo gihe ntabwo bavaho. Izo mpande zitavuga rumwe zose zizagerageza guhanganira aho hagati, ariko ntabwo uwo mutwe uzavaho. Hari n'izindi ngero zimeze gutyo zitavugwaho rumwe. Ugasanga hano mu karere bamwe Wazalendo muri Congo, bamwe baravuga bati ni abaturage bashaka uburenganzira bwabo, ikindi gihugu kikabita abaterabwoba. Bundi nge nta nubwo nemera ko umuterabwoba ashobora kuba umuterabwoba mu gihugu cye, ntabwo bishoboka. Umuterabwoba cyakora ashobora kwihuza akavuga ati turarema ingabo mu karere kose tujye turwana mu buryo mpuzamahanga. Hako ntabwo tuvuga ngo mu ntara ngaha ngo abarwanyi bahari bacunga umutekano wabo bakanirwana hari abaterabwoba. Babita ayo mazina rero kugira ngo impande zikomeze zihangane bitewe naho inyungu abashaka kubona inyungu abaribo. Ikindi cya kabiri gikomeye, ariko hari igihe babitwa ko ari abanyagihugu mu itangazamakuru, nyamara kuri tele tubizi twese ko baturuka kandi hanze. Yego byo byashoboka, ariko se hanyuma iyo umuntu yababonye cyangwa ku bantu baba bazi, ubu se nuko we nimba hari abakongomani badukurikira, ubu ntabwo bazi Wazalendo se abaribo? Barabazi Wazalendo. Wazalendo ariko byo ni abanyagihugu, ariko ntabwo habura abantu babita imitwe y'iterabwoba, bavuga ko ari imitwe yitwaje intwaro. Ntibabura. Cya kabiri nari ngiye kuvuga tuva kuri iyo ngingo, nuko imitwe y'iterabwoba yose nta n'umwe ugira uruganda rukora intwaro, ariko imitwe y'iterabwoba niba ifite intwaro za mbere nziza zigezweho zisohoka. Bivuze ngo wari uba wazibahaye. Yego no mu maraporo mpuzamahanga agaragaza uko ibihugu byacuruje intwaro biba bigaragara. Buri intwaro abantu bazikoresha barabizi, intwaro wayireba ukanayikurikirana ukamenya ngo yakorewe muri iki gihugu. Iyo mitwe rero hari abayiha intwaro, abo bayiha intwaro n'amafaranga ntabwo baba bavuga rumwe. Niyo mpamvu kurandura iterabwoba ni ibintu bidashoboka. Ubwo rero bivuze ngo iyi si yacu izagumimo ibintu by'iterabwoba kuko abo muba mubona si bo baba ari abarwayi cyane. Bariya ni abantu n'udukingirizo. Hari ukuntu abahinzi hari ukuntu bahinga barangiza bagashyira ibyo bita kadahumeka mu mirima. Kadahumeka abandi bazita kagarara. N'ibihangano bijya kumera nk'abantu, bihagaze nk'abantu ngo bibereho kurinda inyoni ntizone, ariko mu by'ukuri nimba inyoni zarabitahuye, ariko umunsi inyoni zatahuye ko bari atari abantu zizajya zona. Imitwe y'iterabwoba
kereka ya mitwe ivuga ngo dukeneye peteroli muri aka gace, dukeneye gushinga etat major, uriya niwe ushobora kubyuka ukibasira agace runaka, ariko imyinshi ibiri kuri misiyo y'ibihugu bitavuga rumwe. Niyo mpamvu rero isi izahorana ibitero nk'ibi ngibi by'iterabwoba. Ubundi se ni ukubera iki ibihugu bifite igisirikare gikomeye hari byo twumva bigerwa n'ibitero by'iterabwoba? Rusiya, Amerika, Irani, Kongo, yego ibyo bihugu birebye ubona bifite ibisirikare biteye ubwoba cyane. Kubera icyo rero bagabwaho iterabwoba rero nk'uko nguko nari maze kubivuga, impamvu ibyo bihugu tuvuga ngo nibyo ibyo bihugu bikomeye nibyo byibasirwa, birajyana n'ingingo ivuga ko iyo ibihugu bihagurutse bivuga ngo bigiye kurwanya imitwe y'iterabwoba nibwo iyo mitwe yiyongera. Uzabicunge, iyo bahagurutse bavuga ngo Al-Qaeda tugiye kuyisenya, hahita havuka Islamic State, Al-Shabaab igahita iziramo, hagahita haziramo Syrian Democratic Force. Ubwo ni umutwe warwanyaga ubutegetsi bwa Bashar al-Assad muri za 2012. Bamwe bawitaga abanyagihugu bashaka uburenganzira bwabo n'ubwigenge, abandi bakawita umutwe w'iterabwoba. Icyo rero ngisubiza ni ukuvuga ngo ese ubundi iterabwoba cyangwa abarwanyi b'iterabwoba ntibakirira amafaranga se muri konti z'ibihugu bikomeye? Ego ko circulation monétaire internationale, uburyo amafaranga ava ku makonte y'ibihugu ajya ku makonte y'abaterabwoba bikorerwa muri bya bihugu byitwa ko birwanya iterabwoba, bifite n'igisirikare gikomeye. Ibyo bihugu rero waruvuze bigira uruhare muri iryo terabwoba, kubera ko reka nguhe urugero rworoshye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika niba zaribasiwe, ni ukuvuga ko Al-Qaeda kuba yaragiye kubatera igakora kiriya gitero gikomeye mu mateka, niko twabivuga, abo mu burasirazuba bw'isi bari babishigikiye, biriya bintu bari babirimo. Bari babirimo. Uyu munsi rero nimba hari undi mutwe uzi ukajujubya Nigeria cyangwa Congo, hari ikindi gihugu gikomeye gifite igisirikare kiwushyigikiye. Ese mu mitwe yose hari umutwe Putin yaruma muri no mitwe tuzi iterabwoba? Biragoye kubumenya ariko ntiwabura, kubera ko nari maze kuguha urugero rwa Al-Qaeda, ntabwo yabura kuba yemera. Wenda yagiye kufata ubutegetsi cyane cyane uwo mutwe uri wavuga ngo uri kurangira impera zawo, urimo urarangira, yego uri kurangira cyangwa uri mu mpera zawo, ariko ntiwavuga ko atarawushyigikiye n'ibitero byawo yarabishyigikiye. Twagiye tubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zihirika ubutegetsi mu bihugu bitandukanye by'Abarabu, zibushinza gukorana ni gushyigikira iterabwoba. Kugeza ubu leta ya Iran yo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyita uruganda rw'iterabwoba. Ni leta ngo ikora iterabwoba. Ariko birazwi ko Iran yo ari Hezbollah na Hamas cyane rwose, na Houthis hose ni Iran. Ariko iyo mitwe twongere turebe mu bihugu, iyo mitwe irwanira iki? Uyu munsi Hezbollah nyine, Hezbollah se ko muri Liban yemewe, irwanya ubutegetsi bwa Liban, iburusha n'ingufu, ariko Hezbollah igira abakandida mu matora y'inzego zikomeye. Ariko kumbwa ngo umutwe urwana iki tuzuha intwaro byandi bavuga muri mediasis bari. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yikuraho ibyaha, nicyo nabonye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ijya yemera ibyaha byayo. Amerika nubwo itabivuga se hari utazi ko Iran ariyo yaruma Hezbollah? Ntawe utabizi ibyo. Ariko se yo kukihindukira ikaba yakwifashisha leta y'igihugu runaka igatera abantu ikabica ngo nuko ngo iri guhiga umutwe? Twarabibonye ino ntambara iri kubera muri Gaza. Iriya ntambara ntabwo ari intambara yo guhiga umutwe w'iterabwoba. Iyo ubirebye ntabwo uhiga umutwe w'iterabwoba ngo wice abaturage, wicemo n'abana. Ubu se umwana w'imyaka 2 urwana mu mutwe w'iterabwoba abaho? Ntawubaho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihora zikuraho ibyaha. Iran yashinze cyangwa yashyize ingufu muri iriya mitwe mu rwego rwo kwicungira umutekano, kubera ko iyo ugiye kureba amateka ukuntu ameze, Iran yagiye ikomwa mu nkokora na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba mu nyungu zayo za politike cyangwa iz'ubukungu. Nshimira abari badukurikiye, naho ubutaha mu kindi kiganiro. Asante.